Manipur gi mafam kya da ngasi ju total shutdown sathari angang ani bu hat ki bagi thodo wadu bu justice panganna bagi tamukta pasoi tulai ma century club na total shutdown asibu sogat po oina pasoi lamkhai da gari pumbal oina thinge aduna pasoi lamkhai phawraga lakti ga da gari sing amata lakpiranu pasoi lamkhai amta phawandre aduna pasoi lamkhai phawraga lakada ba gari sing ngasi gi oina di lakpiranu pasoi lamkhai da punna thinge loina pangai bazar Haojik2 akan mamong na bangi khongjang chathabada natana yang pokpi bazar national highway 202 Imphal urkhul lambi su tension wang na leibana Haojik2 central force na akan mamong da thoningda thodok sing thoktana mangak senbagi thabak sathari hai wapam ga loina Manipur gi tungan matampak ki amasum singi jaga sing akan mamong da ban chathanari koki militant ani haiba Naga ni hard kibagi mayokta numinini suboy na total shutdown Ziru women wing rongmai sotiam sum aimol community singna justice phangan gata bani haina akan mamong na ngasi total shutdown sa takibagi Long live UNC! We want justice! We want justice! Long live UNC! Yaidi pok mai kaida look kaya na left na khongjang sathari deputy CM Nemcha kipgen na tumina laidi bis karigino amuko kohor MSF amwoba amadi lesing makhara Thawal district ki manung sanma yaidi pok mai kaida left na khongjang sathari ngarang su Imphal East district ki manung sanma yaidi pok lai manai thongkhong kaithel da look kaya na sinduna wakat khongjang sathari wakat khongjang na saru gyakhiba sing state asida leramba president rule lauk thokraba matung anoba miyangi lenga ama laklaba matung da maikai kya digi hauraklibi ihawsida deputy minister Nemcha kipgena tomina laisilibi sikari gino haina hangladuna se minister yauna minister amasum MLA sing athuba matamda tangdu laitaba ingsikpa lamdam ama oina bo hotna biu haina akan mu wapam phungdurakli ngarang satakhiba khongjang adu laimanai youth club yaripok LYCY nongpok ningthau youth association NNYA yaripok top singtha youth progressive organization TYPO amati apun manupi khunai lamjing mairalup ANLML Imphal East yaripok 1 Imphal East District United Clubs Organization amasum Eastern Club Development Organization kusanaduna yaripok laimanai thongkhong kaithel satakibani wakat mi pamadura apun manupi khunai lamjing mairalup ki makhada leiba laimanai top singtha yambem nangai pokpi lairong thel pitra nongbrang amasum kaithel manbi gi maira paibi lup singamadi club singi mihut sing saru yakhi apun banupi khunai lamjing mairalup Imphal East yaripok 1 gi president ima asem ebeto mina phongdokhibani president ru lengak lairambadagi miyam gi mihut semba lengak lakhibada misa miyam mausagum ingsik patang do laitaba lamdamam oiragani khanduna lan thengnaramba isa isu singna pairamba khulai kya ima oibising yauna lengak piket khrabani adubo handak na hongnuna trong lawbida bom kapsinduna pikliba angang ani hatkhiba maduda penaba phongdoktuna kholaw kya lawkhiba misam da CRPF na nomai kapsinduna misam ohum hatkhibaduda Ukhrul district ki manung sanba Imphal urkhul lambi gi TM Kasom village ta koki khulai paibising imbus tawduna tangkul gi Naga gi misam ani hatkhiba thawong haksina lawbaga loina penaba phongdoktuna wakat khongjang kya leptana sathrakhibani khongjang adura saruk yakhibasingna long live for Manipur aikoi gi leibak aikoi na ngak sagadabani go back central forces misam hatpe yeningde Manipur gi saktam kai biyaro heba khulaw kya sulawki UNC gi shutdown sogatpa singa koki khunja singa khanakri koki gi maikai degi di nongmai su kablakhi kangpokpi sub division da curfew thamjingkhri tha asigi taragani pana tangkhul misa mani hard khiba thawdoki mayokta UNC na lakthokiba namit humni gi total shutdown hokiba ahing nongyai degi hokiba ga loinana Naga ta singi district sing da sauna akaiba pikri hari total shutdown si Senapati None Sandel Urkhul Tamenglong district tuan mafam singamadi nungba bazar sataki Naga tab district singa sida leiba kaithel dukan school college government amadi lanai office amasum petrol pump na singba amata thong hangna khiti khongjang asigi manungda lambi da gari satoksin tawkhidi haidi ngarang sangchin kiba total shutdown khongjang adu ayuk pung tare rom tabada kangpopi district ki manung sanba sangobung khul tab lambi da khongjang sogat pasingna lambi thingki madura khongjang sangchiliba singamadi sangobung khul gi koki khunja singi marak sauna mukna rakhi thowaning da ba thaudok thokta
ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 12 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯁꯣꯛꯀꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯀꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯝꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SP ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯞꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ UNCꯅ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯇꯤ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯀꯣꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯛꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯆꯪꯉꯣꯕꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯇꯤ ꯈꯨꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯍꯟꯈꯤ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯤ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 38 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯅꯈꯤꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯔꯦꯜꯋꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯁꯤꯔꯤ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯐꯒꯋꯥꯔꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯔꯤꯚꯣꯜꯚꯔ ꯁꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 65 ꯁꯨꯔꯕ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯨꯂꯤꯁ DSP ꯑꯃ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ DSP योगेश कुमार शर्मा फगवारा पुलिस हेडक्वार्टर लेबा मागी ऑफिशियल रेसिडेंस दा माकी नोंमैदु सेंदोकलिङैदा थौदोक थोखिबनि ऑफिशियल दुना हाकी माकी रिवॉल्वर सोइदुना कापथोरकपुदुरा शर्मा अरुबा फिल्म दा सोकपदगी खुदकता फगवारा सिविल हॉस्पिटल पकि अदुमैनमक सीना पुरक हैना डॉक्टर सिना लाक्थोकी हैना माना फोंदोकली फगवारा की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मदबी शर्मा नाइकी शर्मा हान एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स तक पोस्टिंग तारमने हंदकता चंडीगढ़ ट्रांसफर तौखिबने नोंगमै कापसलमली इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लंफेल पुलिस स्टेशन कोनबा तकयल कोलम लेकायदा लेबा युवा जनता दल यूनाइटेड मणिपुर यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा बीर कर्नेल जेलजित थियाम अपोकवा थियाम बिजोयगी युमदा मसक खंगनबसिन नोंमै कापसलमली थाउदो असि हौखिबा इहिं नोंग्याय मतुंग पुंग अनि रोम ताबद थोखिबनि थाउदो अदुर युमगी गेट नोंमै मरु अहुम पानबगी दखफम लेरमखि थावोंग अदु करी मरमगी दमक चथरमखिबनो हाइबा खंगद्रि नोंमै कापसलमबगी पाव हेक फंगबगा पुलिस की कांगबु अमा लाक्तुना मफम अदुदगी कापथोखरबा नोंमै मरुगी तोकनिंग अहुम फंगखि हारि अमरोमदा युवा जनता दल मणिपुर स्टेट यूनिट की वाइस प्रेसिडेंट बिरका नेशनल जित थियाम की युमना नोंमै कापसलमबगी थवोंगबु पार्टी सिगी मेकेदगी यानिंगदबु फोंदोरखि करी मरमगी नोंमै कापसलमदिबनो हाइन हंगलदुना कनागुंबा लुप अमतगा नुंगाइनदबा अमदि सिनखाइ थुंखाइगा मरि लेनबा लैति हाइन सेंदोकलदुना असोयब अरानबा लैरमलबसु वरि सादुना अफबा मेकेदा चतनबा होटनामिनस हाइना मसाना फोंदोरखि मसागी युमदा पाउमिसिंग उनाबदा महाना मखा तारादुना नोंमै कापसिंदुना अकी अखंग पीबीगी थबा असि मखा ताना तौबिगनु मणिपुर थोकलिबि इरांग असिना मियामना अवाबा मायुंगनरिङै तंजा असिदा असिगुंबा थौदो असि थोक्तनाबा होटनामिनसि स्वाइखि